Nah, bersih guys. Enggak deh guys, sorry guys, mau ketemu bakso nih guys, bakso Malang guys. Bakso pinggir jalan lagi nih, kita cobain yuk baksonya yuk. Somai udah tahu, sisa itu doang deh. Bakso gedenya Habis. Astagfirullahaladzim. Are you sure about that? Ini hari udah habis. Kan main. Tinggal dua lagi nih. Dua lagi. Pedes deh. 2, 3, 4. 5 deh. Oke. Thank you. Kuahnya tuh kental banget, merah banget. Oke, cobain nih baksonya nih. Rasanya lumayan. Des. Ini namanya makan cabai pakai bakso guys tuh. Kental banget kuahnya. Somanya guys. Enak makan di pinggir jalan ini. Main lagi guys. Pedasnya nampol, rasanya pas, asinnya apanya pas semua. Sisa kuahnya guys, gimana kalau kuahnya habisnya gini aja. Oke, cara gue ya. Bersih guys. Tapi nggak. Got him! Got him! Oh! Wow! Wow! Nggak pedas. Tapi reviewnya semuanya tentang bakso ini. Oke. Harga cuma 10.000, nggak mahal. Sesuai budget. Oke. Sampai ketemu lagi buat review-review makanan selanjutnya. Jangan lupa lu share, subscribe, and like. Oke guys, thank you, see you, bye bye.